manganda ita. Ya faluha ami va ebua dede zo aya ya ita Yesu Keriso. Ba fa omasi lo walangi ama. Ba fa abosa kegehehan yani amoni Yaduhu. Sitobali berhuhuo sebuah kedaba minggu tanggal 4/5/2025. Tehale moroi bazura Yohane faza 12 sara. Ayati felelima. Irugi ayati feleziwa. Bani tane badede dania ayati feleun. Sura Yohane faza 12 sara. Ayati felelima irugi feleziwa da ubaso imane linia. Bami aifa manga ira ba imane Yesu khazimoni fetero. Hes Simoni ono Yohane. Hadia abele omasi enda o moroi baba omasi da enda o. Imane khania etua ila omasido ndra uge. Imane khania kubaloi nono biri-biri hegu. Baifuli imane khania hes Simoni ono Yohane. Hadia omasi enda o. Imane khania etua ila omasido ndra uge. Ba imane khania kubaloi biri-biriku. Ifuli imane khania no medelu. He Simoni ono Yohane. Hadia omasi enda o. Abuda de vetero me ifuli imane khania no medelu. Hadia omasi enda o. Ba imane khania etua fifu hadia ia ila. Bano aboto badedeu omasido ndra uge. Ba imane khania kubaloi biri-biriku. Sin ruhun-ruhun iwa egukheu. Me ono matua ndra uge. Bano ya uge zamakai bebetalume. Ba mei hezazo masi. Bana atua ndra uge. Ba oro dangau. Ba niha samakai bebetalume. Ba i ohe bazile omasi. Ba wangombaha. He iwisa wa amatenia dania. Baba mola khemi lo walangi iwa edae. Ba me aifa iwa edae. Ba imane khania o ndra o. Wawai ita fefu salom. Ya ahobu ama ina. Ba daroma li lo walangi ande. Ba taandres sohagele. Me tohare ia sitobali famaha eda. Mahe iwisa. Daromali ande dania tola tobali. Famaha ena abele ita. Babangi ila eluhania. Abele ita baba malua. Ba abele ge ita dania. Babang fauriga ya ia. Baba aurida. Sitobali teimigu sinote faane ya ia dae. Misericordias Domini. Eluahania dae ama ina. Imane da usuno wa ebua de Yehova. Ya. Da usuno wa ebua de Yehova andro. Ya. Baba aurida andre ama ina. Bada manezo masinama. Ena fefu zumange balahemi. Tobali sumangenia bazoruko. Ena tobali fanunonia. Ena tobali fangebua deinia. Ena tobali famulahemia. Jadi fauri andre. Da tobali fanuno fangebua dezo aya. Badaroma lilo walangi ge andre ba Yohanes samesa zanuradae. Turia somusodede sanandresa khedama afefu. Baba huo sara Yesu Keriso memanofu Yesu khenia. Basodania telungawale ganofula sifagelu. Ba sindruhunia baba nofu Yesu ande. No ila Yesu. Hadia jawaban sinangai befetero.
Akan tetapi wa ifalua i Yesu wanofu ando dania sitobali fanghendrege badede Petero. Wasinduhunia babolo o Yesu. Le faroi. Sinduhunia babolo o Yesu. Sowa au hagele. Sia sidede. Sioroidede. Ando dania wa imane Yesu. He Simoni ono Yohane. Hadia e o masi unrao. To balime itema idania fetero imane o masi nrao tua. Warale ila saatu yandre. O masi nrao. Ayo kenya Yesu imane. Kubaloi nono mbiri-biri he. To bali bajawaban Yesu ande me imane kubaloi nono mbiri-biri hegu. Ta ila da babe amai enoni ande basozi to bali tanggung jawab da. Berda ama inan yung masih bakzo ayang. Bezi to bali te ya ia da soku baloi. Soku baloi. Eluhania da sondoroge. Samairi. Ya. Memelihara, menjaga. Ya. Halewezo kubaloi lei tehena. Tekiko ni kubaloinia. Lei tehena taya ni kubaloinia. Lei tehena mufeke ni kubaloinia. Nota ilan ra kubalo biri-biri bagina tefena molo badaro mali ande. Visa gubalo. Balite tekiko. Gurife ni kubaloinia. Sara khenia bangona sitobali famairi. Sara khenia bangona sitobali famoloi zamakiko. Bai mane dania Davido ba zurazinune faza dolatelu. Yehova gubalogu lefa ambandra o hadia ia. Yehova duma-duma gubalo. Yehova duma-duma zondorogu. Yehova duma-duma zilefaroi. Ba Yehova gei duma-duma zamaneki fefunga bale zoguna bani kubaloian. To bali imane Yesu Kiristo kebetero kubaloi biri-birigu. Roroga biri-birigu. Fairi biri-birigu. Beneki zoguna kera moroi badaro malilo palangi. Efaha ira. En arode dera baba mati. Arode dera babolo Yesu. Ena ebei farai ira. Ena ebei atata ira baba mati. Ena ebei abubu ira babolo ke Yesu. Kubaloi. Bertanggung jawab ke ira dania. Jadi si mana itaba bekoli baguli dana ande amaina. Gasa-gasa ba uri ande. Oya mana zito bali tanggung jawab ni be eheda babe amai enoni. Heya ita enoni zo aya. Heya ita banoni hakeriso. Data uhalu geitu. Data kubaloi. Me fefu ni faluada ande dania. Basi to bali sumange lo halangi bazorugo yawa. Imanezi to bali tuho sino tefaano imaneng. Lefarei baba mamasi'e. Baba bolo Yesu. Lefarei baba mamasi'e. Baba bolo Yesu. Hei bisa ni hasil farei baba mamasi'e. Hei bisa ni hasil farei babolo. So dua ngawale fosate bada edania amaina. Si fefena i hale o Yesu sifat duhu si tede khania samujate. Hei bisa ni hasil farei baba ngomasi'e ma babolo Yesu. Imane fosate si sarang. I hale o Yesu ni faduhu si tede khania. Ti senra baya ti fele 5 irugi fele 8. Ba fosate si dua dania. I
ba ibe ba aurinia ni fatere Yesu. Desonra ba ayati felewalu irugi feleziwa. Da tazaraini ba maema hegei baba monrongo ya iya. Hadia dania zitobali famatefa kheda. Ya ita banuan ya keriso melalui taromalilo walangi ande. Natoi mege ama imane sokubaloi. Natuho imane lefari baba ngomasi baba bolo Yesu. Ewisani asile farai baba ngomasi baba bolo Yesu. Imane fo sata sisara I hale o Yesu ni faduhu sitede khnia. I hale o Yesu. Ma ia enoni Yesu. Ma ia baba maema taromali Yesu. I daniao ni habaka Yesu. I daniao ni baba malua taromali. I daniao ni baba maema sisuhi baniha. Simana ia duma niha. Masimana ia duma zolo baka Yesu. Lei timbaga haleu na soni faduhu site de khnia. Le khnia famau Ya. I oguna wa atua si sokhnia. I oguna talenta si sokhnia. Si to bali fanu no walang. Simana I tabanoni hakiriso. Jelas ama ina oya kelemahan, oya kekuranganda. Tetapi naso ini faduhu site denia kheda. Itu artinya bahwa la ila wasozi tobali kelebihanda. La ila wa mampu ita tefodu da'u. Babai ta'ali magesi. Datau guna si tobali fanuno lowalang. Osata si dua. Le farai baba ngomasi baba bolo Yesu dua. I ba ibe wa aurinia ni fatere Yesu. I ba ibe wa aurinia ni fatere Yesu. Haiwa megene ba yati felewalu imane. Sinruhun ni wa agukheu. Meono matuan ra uge. Banoya uge zamakai bebetalumu. Laba meno ebua sain ra uge. Bani habe zamakai bebetalumu. Ni habe zamatere ya uge. Ifa teren ra uge bazi sehi. Ifa teren ra uge si faudu bazomasi lo walang. Ama ina. Babe amai fetero andre enoni Yesu. Babo kubaloi biri-biri. Sito balitandra wango masi enia. Basito balitandra baba le farinia ke Yesu. Na bazilale ya ia zamatere. Ya ia zamalua somasi de dunia. Ba ia dae Yesu keriso zamatere ya ia. Si mana kita benoto balita sango masi Yesu. Bai farai ita. Ya abele ita babolo. Ya abele ita baba malua. Ya abele ita babolo hifa auridande. Sito bali fangiboa odenya. Ena Yesu keriso zamatere faurida. Bai ya ita zamatere faurida. Ama ina nyo masyo bakazo aya. Badaroma lilo walangi ande. Basote lunga wale. Zinangea ta oduma-dumaiku. Sinangea ta falua. Sinangea ta o'u. Si fefena. Babang roma baniha. Watenga hatoi baniha keriso itande. Hizai sinruhu wanosolo baka keriso. Sinruhu wanosango masi Yesu keriso. Sinruhu wasi oroi dededa babe amoi inoni. Si oroi dededa babolo somasi iya. He oya wanandraiku. He oya wa abu dede. He oya zanaisi. He oya zanenawa. Aro dede. Bai farai ke Yesu. Kedua. Hewa aya ita andre no oya zo ambo taya ita bazilalu. No oya zo ambo taya ita baba malua fango masi.
baba auridaan re bano oya mane zitobali fanaha irege fariri mano ita bakelokalangi bahiza meno tarongo sai daromali lokalangi andre ama ina data osidruhug data oi gedededa ena siru dededa sai ia haga sagasa aurida tola tafalua zomasi dede Yehovane haga sagasa beasota bagulidane tola tafalua zomasi Yehovane hafatua abele ita mai ita sokubaloi hafa atua abele ita mai ita enoni hadian zinang ya tafalua data halo geiga data osindruhuga ya he halewa sebua he halewa sideide gofu hadia halewa ni faduhu site de kheda data falua ia hule na kezoaya batenga baniha dan safuria sinangeani erenusida badaromali andre amaina ni fotoi ni hasamati ni fotoi solo molo baba malua taromali molo baba malua sisehi molo baba malua sinangea ya. Mengikuti ya. Hadia mana ni faema Yesu melalui taromali andre tao ni uzangalahi he afehe beitebule bana falu hanza fehe batere tedozinu na maimane bano ufili o Yesu bano ufili o Yesu tebai faru tebai uroi adiamboro me Yesu ni oda Yesu ni gohida ba Yesu goi ditobali tujuan hidup bermehaber Yesu watola auri ita irugi ia de simane daromali bamanganda ita maande sohagele kelowalangi badaromali mesino fai makhema ya tobali fondo ba matima babolo aba babango masi ya uga behe ma ba bele ba fana ugele baba malua taromalime ena ema osinruhuge babe amoi enonizo aya he babe amoi mo kubaloi ba letera babolo ya uga baba urima ande gasa fatua abelenda aga babe aso bambo toteno bagulitane ande sohagele tua Yesu badai meno mangandra aga ba ma ande sohagele yadu